A severe storm recently blew off the roof and destroyed the house of a poor family in the Diyari area under the Mandwi constituency. Despite the local representative visiting the site and promising official assistance, the family has received no government or private aid to date. Left completely homeless, the family is currently sheltering at other people's houses and has appealed to the government through the media for urgent relief. Emla sapna phanya phakya ga sin sar jodi phanya phakya na pemeni khore go borok kun tab sakta ja jno ga cheng bai ko ta tang nisa कागज पत्र दुबई ka podra ka ribe ka jno to दुबई का ताबुक बर्तमाने नोंनि ओआमसाइनि ताबुक एमएलए नो ताम खसाना मुसुं ini emla nang go ta sa rang rok mana musung ta nok rok tang ni bage chúng ta hasang ni borok gori nok rok zum mana musung go tang ni jana musung ta खक्सा खंनि नोंनि ओ अरनि ओआमसाइनि एमएलए फुनं थुं ताबुक एमडीसी फुनं थुं तीन रक कुनो पाइ रक दरखा ini thaya ko kati pan the khota ban se bro tim nane tim no kare rang sa kare rang khota ban ma jam borok je wacha phayik na tham ba ya thno ta kun sana ngam khabar kuno rang ri bori phaya ya pai ko tong tong se san saram sana na ki khol ba ta kun ko phade se ta ko hi ताबुक नर बर्त na na no ko ni ko thamu ki ri ka ta ka ni ko ma tong jang ko ri borok ba नों मो निन मो ane mo ka up to de Pure report, Chini Khorang.